Idući učač koji će nas počastiti učenjem časnog Kur'ana je Alvin Redžepi. Rođen je 5.5.1996. godine u Hagenu i također je iz našeg džemata. Pohađao je Mekteb gdje je pokazao veliki talenat u učenju Kur'ana Kerima. Aktivno usavršavajući svoje znanje, završava Islamski pedagoški fakultet u Mursa. Zaposlen je u školi i predaje na predmetima matematika i islamska religija. Mladoženja je i friško oženjen, te ovom prilikom želimo da čestitamo i poželimo da njemu i njegovoj izabranici, dragi Allah, podari sve najljepše u zajedničkom životu. Učit će nam ajete sure Buruđ od 1. do 25. ajeta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء شاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد
صدق الله